Kajing pule na ka gospel Lukas kalanong kabakad ar kadakot iway hado hinyaw. Ha kata kapor, haba daki hajar ngot kipad ba, kila ya lumlang, hado baki lakum yayo paramaki, ujisu ulasdang kuran syuwa hakisen ran jang'u. To sumar na uthiat ki Pharisee, o balong kajing arsap, omdon ka ay ya ka bala set, ya ka ba onam penpau, ne ya ka bala bore, ya ka ba onam tip. Ya ka ay ka ba pila ong ha ka ba dum, on sayo sngaw ha ka ba syay. Bat ya ka ay ka ba pi syu pasiyaw ha ki kamra barwe, on sa penbena na lor tenom yeng. Nga ong hapi, ko lok jonga, wat syap tiang, ya ki to ki ba penyap ya ka met. Bat haden kata, kim don ay syu ka ba kila ban le. Henry ngan pen I happy ya no badai ban syap tiang. To syap tiang ya uta uba anda ula penyap udon ya ka bor ban berat syapok dujak. Hooit nga ong happy to syap tiang ya u. Hato om de santeli kisim yang nakabenta arpisa. Penban wat ya ka way naki om syam kelat hakmat ublay. Balay, wat ya kisnyo jong kakle jong pi, la nyaw. Wat syap tiang, pi kam syam dor, ban ya shibon kisim yeng. Ka kubor babha utray. Kajing pule menta kasngi, kawer yangi ban kier na kajinglong arsap. Bat ban syania ha kajing sumar jong ublay yangi, da kabangej ba utip bat uit shibon yangi, bat bangidey ban im rengkat kata kajing sngaw skem bangilong ki bakordor hakmat jong ublay ubalathaw yangi. Kublay.